I pa svima ljudi, prošle Nena, danas ću da vam pokažem kako skinuti mod u GTA 5. Tako da možemo da krenemo. Pre svega što treba da uradite jeste da odete na bilo koji pretraživač, Opera, Chrome, bilo šta nebitno. I, evo tale, beži bre. Kad tu uđete, kucate download GTA 5 mods. Ostavit ću vam link u deskripciji ovog videa, tako da možete da skinete. Evo ga ljudi, to je taj sajt GTA 5. E sad ljudi, sve što treba da uradite je, evo da izaberemo neki mod. Pa ja ne znam ljudi šta da izaberem. Map editor. Pa ne znam ljudi kako, šta da izaberem. Single player apartment. Ajmo ovo ljudi, nebitno. Single player apartment. Dalje je dobro to. Idete ovdje download, šalim se. Idete download. Idete još jednom download. Evo ga dole, skida vam se taj mod. E sad samo ga ovako. Sve što treba da uradite jeste samo da ga prebacite ovako. Tu. Otvorite. Ćao tata! Evo ovako. Ovo imate ovdje scripts. Single player apartment. Ok, tu ništa ne dirate. Fak, izvinite ljudi što vam izašlo. Sad samo stavite ovo sa strane ovako. Sad je, treba da nađete gdje vam se nalazi GTA 5. Meni se nalazi u my computer, local disk, games, Grand Theft Auto 5. I sve što treba da uradite jeste da ova 3 prebacite ovdje u GTA 5. Tako. Ja neću ljudi sad da ubacujem, pošto ja već imam neke modove, tako da. I ako želite da izbacite mod, isto je veoma prosto. Otvorite opet ovaj file, nađete, idete ovdje gdje sam ja, ili gdje vam se nalazi GTA 5, nađete kako vam se zove ova 4 fajla ovdje. Izbacite, ali morate da pazite, samo da ne izbrišete neki file iz GTA 5. To znači, pazite dobro. Samo nemojte da izbrišete neki file iz GTA 5. I ljudi, ako vam se svidio video, naravno ostavite like, share i subscribe. A mi se vidimo u nekim sljedećih tutoriala i sljedećih klipova. Pozdrav!